Nkolo kwa Central Kenya Mungaro Kongo umusana tumutanga ni kuri county ya Nyamira batu abegete foundation y'iki county amangana yo butukana narare gaiga igoro y'iki pasari ki county ikorwa the control of budget ori okurigiria kibe yasanga ndijo tumige y'iki county otebire y'iki county nkibasa korwa ki pasari control of budget agutumia constitution ya Kenya chikaunti echeito timati constitution ijigotumia chikaunti egasichiere chikore igoro yechi masomo echibaire gasi echi polytechnic nechi nursery school ECDs. You got this idea of giving bursaries kiorera is unconstitutional. Igongo bore bantu baminto bagusiye se mwabete se county ya Nyamira county ya Kisii imo basa gotware keririanda mo me kichigava na chibune richiko chipasari na morano ne constitution ibono paka mangana CDF yonsi jaru suwororo na kia babunge bako bangerenchera paro na bakolia line bakora machiko bachenja machiko para de chipasari gabantu bara bakora muna nto bantu baminto bamwenye tinga no gochangira abantu nto bakora tuyo bachangira paka machikato okororo achenchiria una bono what the County Government Act. Iye wende go change kurwe Senate. Ekera change kurwe Senate ya National Assembly. Ema yako bari chiko. Iye tete bana ba Senate baito. Onye bate okwanya abantu. Omo Senator Onyonka, omo Senator Okomo Mugeni. Ba kore amendment to the County Government Act. Ya allow governors or passaries. Ata ise baro robia ba kora ebrani constitutional. Grazie, va avanti con i bottoni. Grazie, invece va avanti con i bottoni. La pareva a colpo. Hai una quale siamo noi.